starboard. Sector 1 is quick. Sector 2 time is quick. New start to flat for you. Was at 146.1. Sector 1 time is good. This lap won't count, you've cut the track. That was your fastest lap of the session.
Gustavo, we need to watch these track limits. New fast and flat figures. Sector 1 to 10 off your pace. You've got wheel damage.
Time's okay. Time's good. Just a second, fast Lap to time lap was assist. 1:45.4. Sector 3 time's quick. Sector 1 is 1.2 seconds off your best.
quero. Pede pra exemplo o Fantaminha. Ele, agora é sua vez. Agora tu termina, vou trocar o Fantaminha. Dá uma mexe aí. Tira a mão dele. Vai falar pro entendeu? Mateus! Fantaminhas, please. Tá acabando já. Você já assistiu bastante, foi?
Okay, Gustavo, we need to watch these track limits. Track limits, this lap will be deleted. Mind these track limits, please, Gustavo.
Main speed limit is 72 kilometers per hour. Fala, Thiagão. Beleza, mano? Só testando aqui. Watchzinha. New fast flat for you. Sector 1 time's okay. Track limits, this lap will be deleted. That was your fastest lap of the session. Okay, Gustavo, look to watch the track limits.
boss's lack of possession. Sector 1's quick. Sector 2 times quick. You've gone outside the track limits there. Sector 1's quick. Two tenths off your best in sector 2. You've just done at 123.7. Sector 3 is 0.4 off your best. Caralho. Watch the track limits. Please, Gustavo. Acho que vai ser de Ferrari mesmo. Não consigo virar tempo de pote aqui não.
Os caras marcam a festa de 4 de July só pra acabar com o iRacing. Tem um bagulho aqui. Vamos testar. Porra, meu. Esqueci de tirar a chuva. Essa desgraça, mano, esse carro. Vou te falar, maluco. Just set your fastest lap of the session. We need to watch these track limits.
Sector 2 time was good. Watch the track limits. Please Gustavo. Watch the track limits. You've got wheel damage. Oi aí, galera. Tranquilo. É, tamo aí, né, mano? Tô vendo um carro que eu vou correr, cara. Que eu tô começando o campeonato hoje da Rave, entendeu? Racers AV. E aí eu tô vendo qual que é o carro. Daytona eu já testei um monte de carro. Acho que eu vou acabar indo ou de BMW ou de Ferrari mesmo. A Ferrarizinha em Brands eu consigo vir a tempo, cara. Cadê? Deixa eu ver. Ferrarizinha dá pra virar um tempinho legal. Isso, Racers AV começa hoje. Aí eu e o Caio. Eu e o Caio. E aí F1BC semana que vem. Que já é, eu acho que já é Brands, né? Já é Brands Hatch, então começar a treinar. Isso, tá, eu e o Caio. Uhum. É, isso aí vai ser. Dá pra gente chegar forte aí. Tem bastante cara bom lá, mas dá pra gente bem, tá? Não, pode não, pode não. Isso eu tô vendo já mais ou menos treinando aqui pra ver o que vai ser. Porque Daytona é foda, a Ferrari não manda nada lá. Ele tem uma atitude BMW lá, BMW andei legal aqui, mas é.
fast, flat for you. Sector 1 time is good. Just a second, fastest lap That of the lap session. was at 123.5. What's your quickest lap of this session? Mind these track limits, please, Gustavo. Track limits, keep it within the lines. Sector 1 time's okay.
That was your fastest lap of the That session. was 123.3. Sector 3 is 0.4 off your best. Sector 1 is 0.3, slower than your best. Okay, Gustavo, we need to watch these track limits. Sector 2 time is good. That was your fastest lap of the session. Your lap time was 122.9. That's your fastest lap today. I believe this lap, cut the track. Gustavo, you need to watch the track limits.
time's okay. Last lap time was 1:23.1. Sector 3 time's okay. Sector 1 time was good. Sector 2 time was quick. Pedal. That lap time was 1:23.2. That puts you at 3 off your best. Vai tomar. Okay, Gustavo, we need to watch these track limits. Chega. You've got Cansado. wheel damage. Ai. Valeu, galerinha. Mais tarde eu volto aí. Tem corrida hoje à noite. Hoje vou correr de macacão, capacete, sapatilha, luvinha. Hoje o bicho vai pegar, hein. Vocês querem... Não podem perder hoje, não. Abraço.